Eno ni methe Nteto ya Weru thaa Ithatu nkugwata ugeni mbitagwa WANJERU mwananiria wetu wa mathithio tuko munthi ni Purity Richard ndi mbere kiri Nteto itukubanganiritie. Muroiri wa Governor Thaa Professor Njoka kuruguria manifesto yawe na kugweta uwandi igatengerwa milioni 30. Akarima muthambe kuruta maoni nkurani nyuma ya MCA wa Muisiraeli kuthurwa ta munini wa Njoki. Meru kwanza kuimberia maria magucwa gitigia MCA thwana na nkomo na kiama kia ODA rinturia kiuragia Raila Odinga yukirwetagarira kiwatho ni mugambo wawe. Arwiri mana magitikia o Governor Embu gwetikirwa ni IEBC gukinya ndebeni. Tukemberia nyume ya kurekerwa ni IEBC kuruira gitikia o Governor Thaa Professor Njoka na Daktari Rukunja mamenerete itagarire Governor Muthomi Njuki ria gutigana na uria arathurite ta munini wawe niwe Njoe Kaithungu na kuga kurona ni Njuki atebangite bega mairi mama nkurukini uruguritie manifesto yao bare maugite magatenga milioni 30 cia wandi mashoke bira arungamiri mamatura mama butiro mwakangirishi 17 bamwe na monto mangi tabo tukwirwa ni Samuel Gaishima. Professor Erastus Njoka ora akuruirira giti kia ugavana kaunti ya Thaa na kiama kia Jubilee akinyite obichini ya kiama ya ithurano na mianka IEBC muchi wa kathwana bare amwe na munini wake Daktari Geoffrey Rukunja ora ari murugamiri wa college ya Meru Technical. Nyuma ya kuraithirwo maratasi na kuonekana baingitie maendekithia monthe mankia maenu baire baba ibapetwe certificate ya kuthimbere kuruirira gitiku araba kiaria baugite ati bo bakarutaniria wira mwanka muthia wakagita kara akariba kabapa kiutha tena muchindani wago Governor Muthomi Njuki uraba kuga ati mutongoria wa kurutaniria wira na barabangi nyuma ya guteyaniria Njoe Njagi Kaithungu ura arathurite ari munini wake. Nwa kumba iguti mundu kwenda kuungana nwe ni angalia babandu makaruga angalia baba unge akaruga nundu tumba guchinjia running mate wogu waina mechiria makumenya no kareta ndiro kuona andu makiuro ugu andu makuthura othibu ndera muntu atena guma ndene yake arenda kuthucia muntu wonde orakaithira barabarani nikenda bathi obicini nwe ugano akuga we atikuthucia muntu urukamutethia wira na wira yenda gutethaniria kogu atie na mbati na antu babwirite kumurega wanakinya uronge ake akathi kuthucia nabwirite kurega nyumani ibatongorokanite mwanka kianini kia michetho ya kathwana arabaruguritie manifesto iraikwirigirwa kubatongoria kiri kuruta wira kuringana na manifesto eno bairi baba bakaja kuthurwa wakira MCA akanenkagirwa chiringi milioni 30 cia kurutithia wira kiri wadi yake untu brabo taro kuonekana kaunti ya Thaa kiri mawathani mairi makurukite nkuruki bariuga bakagirithia uruti ngugi bwa aruti wira bonthe ba kaunti. Hiyo ni kusema ya kwamba kama wewe ni CHP community health volunteer instead of getting 3,000 Professor na Rukunja watakulipa over 10,000. We will review the engagement of village administrators. Tutaangalia vile tutawatunza. Constitute an ad hoc committee to evaluate and resolve all pending bills. Tutaangalia madeni yote na kama kuna mtu ana deni na kaunti yetu tutamulipa. Bariuga bakambiria kigina gya chiringi milioni 50 gya gukiria athithia baboda boda na chingi cha gukiria ekro na nkuruki kandarasi cha thirikari ya kaunti inenkagirwe akandarasi bakuma kaunti no. Daktari Rukunja ariuga ari na wetegio bakarutaniria wira na Professor Njoka batagukorania tabura Governor wakagita kana munini wake baigitwe bakirutha. Tukambere keke rutawa numuntu eto deputy
ne aombe kumenyabura munene wakiendaga naga colonize nionde enda gutwika munini wa Profesa Njoka akamambetire ndute gwirera eruta wane munini wa muntu. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chukaigamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Akarima muthambi ni mumirite kuruta maoni mao iguru ria MC wa kuthurwa ni munini ni gavana Muthomi Njoki ta munini wa Wenjoki na atarite njagi Kaithungu Nteto mbite kwithirwa kibuta wira wawe ta minister wa urimi na koguru wangirwa ithirwa na mibaka rutamwitikiria na riu nyaga mu Israeli ni Wenjoki anirite ta munini wawe Martin Mugambi na gutariria Katho na nkinyanke na no achi gutamba kiria kariba gichigo mbunge kia mara nyuma ya gavana Muthomi Njoki kuthukia MCO wandia muthambi nyaga mu Israeli yari ta munini wake kiri thurano bibi twijitia onto bwage keno kia gutwika twibakenu nkoro nyuma ya minister wake wa urimi Twenjoe Kaithungu kuregwa gavana wetu Muthomi Njoki ni arekarire ndi after Njoe atewa ni nomination ya ABC atuthurira mutongoria gwitwa Muisiraeli uria tukuga na gikeno ati tukamba support ya mwana Muthomi Njoki bathi nambe na wiro batigaritie miaka 5 turi baba ba muthambi baugite inkatho inene kuona gavana Muthomi Njoki athuganiretie wandia muthambi nyuma ya Njoe Kaithungu kuregwa na omba kuthukia Muisiraeli tukwigua deputy governor ula rathuritwe Njoe agutwika atari sainite wira ni turalomba tukauga ngai na kinyeria Muthomi aombe gututhurira deputy o muthambi o wetu tukauga bena Muisiraeli ogwa athurira Muisiraeli tukaba gwata njara fio kinya tukinyo au bakwenda Muisiraeli muduro gwe deputy gavana ni tugutwiganirite nundu ni twije guti antu no amwe aria akwendekana gutedio Muisiraeli atwikaga wa kwaga kwa twina gikeno kinene twije Muthomi atwikite wa kudura gutwika Muisiraeli wetu kagitaka tukegutwina gikeno nundu ni twije ona tutimusukumite ona tutumwirite ati agatwika wa kuruta wira na tuna gikeno kinene bariuga wirigiro bwao ta kariba kaunti ya Thaa Nithi kurutirwo wira arabakumitie Muisiraeli na nkuma kathomba Muisiraeli ni muntu mwega na no muradime na atirumeka muradime Muisiraeli ni muntu muradime na ni muradime na no bakurukira nuntu bwa ugumuro Njoki areciririe bagakuruka na bakendelea wira mwanka gutirio Muisiraeli bonde mwije ni muchapakazi na Muisiraeli ni mwoki ngai na Muisiraeli onati bo obisini ni gavana Njoki akaruta wira kulinga abo baterie kurutwa na ne muntu witeketie mutura moyo na ne ngwetekia kigoco kia gocaga nikio kirakinyirire muramaki kuria iguru kiarirwa gukundi ngai arurwa deputy gavana muthia ibakathite nkinya minister wa urimi ndeni ya kaunti ya Thaa Nithi Njoe Kaithungu nuntu bagwitigira Muisiraeli athukia ruturo ruru tugacokeria Njoe nkatho muno ni gwitikiria Muisiraeli atwike deputy governor kiripotera Weru TV kuma gichigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Muthenya umuthi njuri ya Meru kwanza itongoretwe ni muroiri wa giti kia gavana Meru na kiama kia UDA mithikari nturi ni maimbiritie muroiri wa giti kia MC Wandini Athwana na nkomo gucokia maratathi mao kiri kamiti ya ithurano na mibaka kiri obisi ya Weru ndani ya gichigo bunge ya Tigania West kagitani uko mithikari nturi na uritie nwangisha thirikari ikubatara kuyukiria tagari ya kiwatho Raila Odinga nyuma yawe gutumira rieto madoa kiri kampeni ciawe Teresia Lang'ata ntuku ya iguru ukaririkana mwaka muthiruri nturi nekirwe mpine na gukinyithwa koti iguru ria utumiri warietwa oriu Kevin Kimathi gaturebu watinda Seneta wa Meru mithikali nturi na riuro kinanirite kia gavana wa Meru kithurano ne kijite na watanirite na Jimucho uria ukindanirite kia MC wa Athwana na kiama kia UDA kirikwe wa rwano rwawe rwangirwo Odingithia kura ya IEBC
obisini oijirenge cia IBC Engineer Samuel Kimathi uria ukindanirite kia MC Onkomo Kinyawe na kiama kia UDA na thiriritwe rwanyo ruru ningethia kura na kwewa rwano rwawe na ochokia nkatho kukwingi ntukwirwa ari antu betu ba Meru na muno antu betu ba Nkomo turwamite a no ntubakia Ngai rwari tukwa cleared na IBC turani ki elections chareki kenda mweri wa 8 no ntubanye Ngai mithika akiringira ndabenji muchu na urite mwinge muno kwa tambaru atongoria mwanya baria baina kiama kia UDA mature ne bakiambiria na munini wa Rais William Ruto toko watanira toya tokiuma ate kura ya rais ne William Ruto tumekubaliana akurenga wana Meru no tunaenda kumanjuu mpaka chini tuende namna hiyo. Na niambie pia Nteto tuatishwa na tukaubiba tuwekera mtugo sema tisho na blackmail kasi yetu kinyamuiko ndene tuko 6 Nkuluki mithika no lotete muno thirikari ya kaunti ya Meru rungurura gavana Kraito Murungi iburia akuwa kabambirite otumira ngari cia mwinge micemanio ne kisiasa kiutata na watho mali ya thirikari yateka tumairwa ke siasa cia mutane umwe na ngwenda kuwa ngande kabarua yo complain kwa IBC na kwa EACC na ngoboro wananchi leo na ngari ya thirikari ya Meru eko safarene wana power komeres na kumeingela toetera polisi turemwe kungi mithika na uritie burumatali ya kiwatho kuyukura mutongori wa kiama kia ODM Raila Amolo Odinga kumania miarie kela ngata irietwa rimurire ya ikite mithika ndene nyuma ya URETERI irietwa buru ria kunja rumena kirimuinge na mpadho ya siasa eneo hizi leo tuko hapa Raila ametoka Lang'ata na akiwa Lang'ata amesema watu wa Lang'ata waondoe mandoandoa yote katika kule Lang'ata. Huyo ni Raila amesema leo, ilikuwa live. Bwana Kinoti, Bwana Kobia na rais. Tunataka uelezee wa Kenya kama hii Kenya iko na sheria mbili, ya maskini na ya matajiri, ya wale wahehe na wale mabonyenye. Sababu ingekuwa ni mimi sahihi ni helikopta ingekuja hapa na askari 100. Raila amelindwa, anaongea kama anaongea akisema hivyo. Si tafadhali hata aitwe anjieleze vile alikuwa anasema kama njina manoandoa ni makosa. Na bunge metheka muno bukonie kuthitanga kuorua kotini. Wale mashetani walikuwa wamepeleka makesi kule kotini, walishindwa na kwa jina la bring that game on. Wakuye kambebe tupangane kwa hii kiwanja. Sasa sawa. Babu ndena babu ntemakwa ntatishwa na ndena uma inya yenu nyo inya ene na nkoki inya bunduki. Kwa hivyo nguvu yenu ndio kubwa hata kuliko ya bunduki. Kwa hivyo tuambie serikali amtanitisha mimi. Nkiripotera Weru TV kumatigania West mbita wa Kelvin Kimathi. Harombi mana magiti kia ogavana kaunti ya Embu aribo sirimbarire leni kivuti Emilio Kadhuri na Njagi Kamanda ni machokete maratathi mao kiroko kia umundi na gutikirika ni IBC makiarie nyuma ni moro Ntete mama monto maria thirikari cio ikaruthira akari wana mathurua iribo gukirie rwangirwa urimi ugima na nkithagia kurwana na ungumania rita mwanike mushiri gatariri. Aria marenda gitu kia governor wa kaunti ya Embu ni mareketie kuvitukwa ni IBC niguo magakorwo akithurano rikia mweri wa 8. Cicere Mbarire ararugama na kiama kia UDA, Njagi Kamanda ari na kiama kia DP, Leni Kivuti ari na kiama kia Developmental Empowerment Party, nake Emilio Kadhuri ari na kiama kia Njumbiri. Na varia Cicere mari na Kamanda mareririra ekari a kaunti ya Embu gukorwo makithondeka ruvonge rwa ugima wa mwiri uria ugwitanaga
gikiro kinene thiini wa kaunti ya Embu. I want to promise and wa Embu ni to revamp the health sector in Embu County na to make sure health sector ni acoka bare ari tene wanayavua makiria nigetha andu makavota kuthondekagwa na makavota gukorwa maina ugima wa mwiri mavote kuthie na mbere na mawira mao. Kwambiriria na andu makore maina afya na nigetha makore maina afya tone marakua muno no makatuthondeka thibitari cietu cionthe cia Embu na nana ithondeka ringi riria na MOH miaka 90s. Mwenari wingi Emilio Kathuri na Reni Kivuti mari na muvango wa gukiriria urimi na mirandi ngurani ya uthii wa na mbere miena ngurani ya kaunti ya Embu. Wa uguo ateti aya ana mari na muvango wa kurungaria ungania na utumiri wa ugoti niguo kuvotithia mautungata ngurani thiini wa kaunti kuthii na mbere uria kwagirire. Mbukite kuvanga wira wa kawa wa manjani weria wa mira uria munya aragiria kuvanga. We are going to build Embu County together. All the people who are going to be with me, they will not be my followers. They will be my partners. Partnership in development. Na varia marerira ekari a kaunti ya Embu gwika kampeni cia thayo na urumwe gutari gwikaniria ciugo kana kuthukangia maratathi ma kampeni maria engi. Mo promise ni ngweria muno tukora twina peace campaign na ni kwa ngwambiriria na cieko nigethwa anaria engi wana manu manyindi kumaruma kampeni cia thayo ni tuki kampeni tena muvuthanio wakorwo ni andu akwa 50 tiga goka na andu aku 2,000 kunthukiria mucemanio. No andu marakuranga posta ciakwa waambiwe wasingoe posta zangu basi. Mimi sina shida. Tukore na siasa cia thayo tutikanagie na mbara nundu wa siasa na aria tue turetia ite tutiane. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Gatuonekanya kuno kabanini utikathinwa kuningucoka na Nteto nkuruki. Yetu sako ni ukugwata ugeni kiri M-Banking na arana weke muthithu gukurukira pay bill yetu irete na marei nayo ni 512100 na kurita gukurukira thimu uri guntu kunthe inya star 691 hash kiri thimu yaku kugwata utungata bwetu kiri yetu cash itwejanaga motungata tajaja kurita mbesha gutega mbesha ciaku gwikira mbesha kuma kiri M-Pesa gwita kiri account ya Fosa shares kana gwika muthithu jo retire kwewa mukobo transfer mbesha kuma banki yanku weta ingi kugura airtime na jangija maingi kumenya manto nkoroki aranire na atugo kurokera info@yetusako.co.ke kana turingira thimo kurokera 0111038000 kana mutandao nejetu www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Urathimo uritingo gibo ichunche bia kubia mwire turiongire Mount Everest Nutrition Clinic tukuthithirie ithimi bia kinande no kwenda kumenya conditions cia itema nkoro mauri mendende na joints prostate nyomba yo chiari kana kinya kumenya kaumo kamurimo mwirine jwaku. Mount Everest Nutrition Clinic turiaja ni untu bwaku niturigitaga mirimo ja arthritis na joint pains, diabetes, infertility, H pylori, ulcers, acidity na jangi kathumba na gute side effects. Turiongire Meru Town au main stage, Sara Plaza, ground floor, room number 10. Kugwata Nteto nkuruki turingire thimu gukurukira number 0724665329 kana 0733282849. Karibu sana hospitali zetu za Mount Everest kuwa tukikutibu na madawa ambazo tunasema ni 100% bila kemikali, yani 100% natural. Wakati wako ni huu uweze kutembelea hospitali za Mount Everest.
Eja tukuthiri mobatu ja kujonde the shopping aja Sayen supermarket na Arua. Twina deals cia mwanya na cia kugukenia kagite negaka na ite kuinyiria mukojo waku. Itwe supermarket ire tongerete Meru na Ntura ire akwe. Aja Sayen ukona interview quality ya goro na biti na goro jaite na metha cia gutumira nja no bici intobia stima intobia kuruga ngushie kuma take na ndegoro ingi into mwanya bianja na kuimenyera na kuithongomia bakery ya migate na cakes butchery na binge kathomba. Twina parking ino karia na enene ya Ntubonthe. Turi nyombene ya Mwito Center mukana jwa Nchere Meru na Nkobo turi mukana jwa Family Bank. Araniria natu na Arua kukurukira 0114 697 050. Anko, kwani sikizi ng'ombe itani seresere ukikamua? Saidi. Hii hata imetoka kwa gatune. Lita 10 na bado unaendelea kukamua. Saidi Kumbe shida si ng'ombe, shida ni sisi. Shida ni sisi. Angalia. Joy Max Dairy Milk. Kiyango leo mimi naoga na maziwa. Leo na dive kwa maziwa, kukunywa maziwa, kukunywa kuogelea huko. Joy Millers Limited ni athondeki ba irio bia ndethie mithemba yonthe na nkurukine ba kuthondekagira all stock meal iria kareta ugaruruku bubu nene kirendethia ciaku na Joy Max Feed itikugwithia kinya nini. Joy Millers Limited, quality is our middle name. Olive Health and Nutrition Clinic ina machoke ja mobatu ja kujonde jogi mobo mwiri. Iturigitaga mirimo mwanya ja kuimba maguru ni juu arthritis, mirimo ya marongo, gwito ni ndamu, murimo ja sukari, infection cha kiu, ironda bya kiu, guchumbura ikirongorera, H. pylori, UTI, infection cha bacteria kirinjira cheo chiari, hormonal imbalance, kuremoni kugia mwana, mithemba mwanya ya allergy, mathina ja ngozi na mirimo inge kathumba. Tuina Clinic Meru Town, Maua, Chuka, Thika, Nairobi, Mombasa na town inge Kathomba, Kenya yonthe. Neontomamanto nkuruki liongera clinic ya Olive Health and Nutrition irere ya Queen Agwe kanotulingire thimu gukurukira namba 0714 366 766. You want the ultimate entertainment package? Look no further. By renewing your StarTimes subscription today, you get the most comprehensive family entertainment. Simply go to M-Pesa menu, select Lipa na M-Pesa, then pay bill option 585858, followed by your smart card number and bouquet amount. Then enter your PIN and press OK. You can then switch on to any STV or Pang channel and wait for 5 minutes for channels activation of your bouquet. For more details, call us on 0719 077 077. Stay tuned for more family entertainment only on StarTimes. Welcome to cooking competition. You have 15 minutes to finish the challenge. Your time starts now. Wow, mama natumia raw premium ngano. Daddy, unga yako ni gani? Ni unga tu yangu ya ngano. Daddy, chapo zako zinakaa aje? Akini za kiajabu ajabu. The mom ni nyami nyami and soft. Now you know. Kwa chapati nyororo laini na tamu, tumia unga wa Raha Premium ngano. Munene wa ngabana ni baubwi, I'm your servant. Na gutibwiri kwithira kwina bureaucracies cia rira muritingwe akwenda kuonwa imwandikwa kana imunene wawe ibwanene bakwa ini muritingwe wenu kithirikari rekirite ngabana atwire akario murungu munini ngabana atiumba kuonekana na katero bureaucracy iraithere ryo ngabana akionekana ni muntu wa kawaida na ngogarita mbeca kana watumira antu bangi ba very close baki family ki biashara na intukingi. My promise ki baubwi medical intori arenda cooperate an open door policy ya kuetawa ni anene bawe ya babu bundingirite kura ninkwenda obu promise no bwashwa ki wathani bwakwa kwampa nafasi nkandisiginiti ntuku ira on first come first served basis. Mundu twatimana wiyinga mbita obisine ntuku fulani na mundu roke yari wa mbere noenkona utembuki in advance
kana gutwe kubombukita appointment no ndwite hospitali ni obisi ya service kiri antu ni obisi ira mbwiri ku interact na bagwe aringi kura na antu bonde from all walks of life so kan kwendo obwashwa hati nka accessible bwambona ko ensure ngabana miru ni accessible na kuonwa ringa kura kirimithikari nturi tariki 9 mweri wa 8 ni kenda ngabana aomba kurura matu yawe umukinyira umwira umwathakirira urabwenda tuwatanira tukuria miru twinde pamoja miru itanana tura mithikari nturi tura Weru kumiru. Kambuni ya Raino Mabati ni chitaniritie gutigira kiroto giaku gigukinyanira. Nituguthondekagira mabati kuringana na wendi bwaku ari ukuonokia gicunjĩ kia 25 kia mbeca ciaku. Nituguthondekagira rangi, uraja na mung'ana kuringana na wendi bwaku. Kenero tungata bwetu bwa kirachi kia iguru buria ni amwe na gugukinyiria mabati gwaku mochi utheri na mpoya ja Kenya. Turi na mabati mithemba mwanya mwanya jaria ni Brit Tile, Jamii Tile, Roman Jamii Tile, Box Jamii Tile, Jamenia Tile na nandi turi na Espana Tile iria ithongi kinyankoroki. Raino Mabati Factory Limited iri nandi Meru. Turiongere nyomba yetu makutano Meru, jirene ya Meru mawa, nandi turi na mutaratara jua kuria mabati pole pole ogeta gwaka. Nkoroki no wike kana gwitia onda yaku na arua kiri page yetu ya Facebook Raino Mabati. Kugwata Nteto nkoroki turingire gukurokera namba iji. Meru ni 0740229609 na Kitengela ni 0729628199. Kana turiongere mitandaoni ya Facebook na website Raino Mabati Factory Limited. Tokorie bieto mabati jeto. Tuthina mbere na Nteto cietu riu igamba riria rirabiritwo kotini ya Meru rikithitanga munini wa gavana Ithatu ni kurega kweberia ta minister wa kigina kaunti ya Meru ikiugaga riu Ithatu atikubua guchua kura ta munini wa kiraitu rikaomba kurutwa one nyume ya IBC kuruta ntumiri na kuga watho no gwitikiria arwiri magiti mamathuritwe ni mwingi kuromba kura onethirwa matebera kiri utungata obicini cia mwingi. Ithatu ni umwe atongoria kathuma maria marito mao maranenkanĩrĩtwe nĩ ACC kiri IBC iguru ria kurega kweberia onturetete murugutira umunene wa gisiasa kaunti ya Meru. Igitenere rwario munini o gavana kaunti ya Meru Titus Tochu kwithira kana kurema kwithire munini o gavana kiraitu murungi kithurano netwitite no ntubatiuria bya kethira na butire ngwewe ya waziri o kigina kaunti ya Meru kiame kurana mbuku mwa Kenya ikiuria tiuria kinkiame ya ithurano na mianka IBC ontonebo atongeria batiania areo mutongeria antoba mawathe kaunti na Mike Makarina awete bakari otongeria bwa Ithatu kithurano netwitite na njira ciontheira bakaomba no ntubwakira kwanwenka kibaileti atiania tocio batu thirikari ira inge cionthe ifomi munyate thirikari ne ute muntu atoe thirikari ne inyomwe dene tiania totierie ntocio ke na iko tuiwete kama ya ritho ria bikibiki okega kwethira ba kwenda kumeaba Makarena ibelie kureta tokesi tu ba kwenda kureta no te muntu wisie makesi yani na imbete kakio ntombozi nda kante nkorwe kurwa kwa kurwa mekero thoku totiere ni kauka mwake ntoci gatwanerete lakini bwando twenja watomenya miario Makarena ne watimbaru akili mugambila itena umo baraba kurombe tekio bunge bwatigania West na rerekanete ontuboke watho gavana ate athuranawa na deputy governor bathurawa baekemwe alafu muntu awetwa deputy governor kaya wangu governor ira akarita so wende muntu okiakwithira kwa waro amira mbeca ri kakwende loi ikumaanisha kandiki ikaunti ko kumaanisha
ntocio kakurita ngwira ndelegereteretwo ingavana amwe na kwithirega mbara kurieria Ntoto kwithire munini okiraitu kithurano twitete no ntubwetu mire irikitwe kotine ntuko yeru ari na reregi kuthikirwa tariki 9 mweri uyu mukaririte onkiama ya ithurano na mianka Kenya ABC Wafula Chebukati nekite Weru ne ntubwa kiwa mabisa barabatali na kura ibakaretwe iwatho. This requirement does not apply to elected state officers currently serving as they are protected by Section 43(6) of the Elections Act. All elected state officers need not resign because they have a protection under Section 43(6) of the Elections Act. In the circumstances, the Commission wishes to advise that flocking out of an aspirant who is serving as a deputy governor as in being in breach of 43(5) of the Elections Act is in error, and such a candidate is qualified to contest in the elections. Akiaria gitara kwa na bia kuria kiri ikundi bia ntuba korwa amwe na bingi nteretie karama muthara na kiochwa utethio buraku abumete KDC ya kinoti makarina na areanete na miario ati nathamete kambe ya Azimio na kuungana na kambe Kenya Kwanza, kwa sababu ameajiri watoto wetu wengi sana. Mburu Abori ako Yala, Munya ni CS, Martha Koome ni jaji mkuu, Kinoti DCI mwenye amenipea ile kitu naweza peana naongezea yake ako kwa hiyo serikali. Kwa hivyo mpaka tu support serikali na serikali nitaisupport na niko ndani ya serikali. Kwa hivyo wale wanazunguka wakisema amepewa pesa na Ruto hana pesa ya kunipea juu angenipea kitambo. Kwa hivyo saa hii mimi niko kwa serikali. Noko meontoda wau inko engwathirikare ne aho magwe mtu na arauriro mtu arauriro abaroneta enduka nenkeranda roma wente kambui. Nkiripotera Weru TV kuma Tiania mbeta wa mukiri wa Mithika. Nkatha ya gavana wa kaunti ya Meru Priscilla Murungi na ugite Meru yomba gushobokana nyuma kiuthii na mbere Kawira Mwangaza athuro ata gavana Priscilla akiringira kiraitu Murungi ndebe nongerete na kuga ati mubunge uyu Antwaka uria gushuba gitikia gavana atina mitugo iria ikubua ya kumumbithia kwa the kaunti ya Meru. Agitithia mubango jotoweza na mbere wandini abogeta East nkatha ya gavana wa Meru Priscilla Murungi uria kuthingatene na tongithia bangi kumakire thirikari ya kaunti ya Meru na kinya MC wa Koroto sekondi na kanini kiria tongithia baikundi mwanya kuma wandini eji na gunite ikundi kathumba na cheki na mwanya ari na moto jo ukithia kuru baba na gikarone iki nibonekere kumeneria mubunge wa Ekuru Kawira Mwangaza uria ni mupinzani wa kiraitu Murungi kiri kurura giti kio gavana no komenya inde process ya kwero Bwana Yesu asifiwe mwaringirwa ngita ukathogania ru na mantu jari agitete atia itoroi niento kwena ngoma ire kanisene na no mwanka twathurane muntu otwikitie goro no otwikitie kuya na tutira ugo tongeria bo Mwekuru ibuthuki indi tegeni Mwekuru karia ati otukuga Mwekuru uti Mwekuru ngi akarwetikia butikaro mona Mwekuru ngi campaign-ini butikaro mona nyamtu ngi campaign-ini obo baire na mukuru witu Ekuru obo baire beje batongerie kaunti ya Meru yonde netongerwe tukinyena na ndini boritie Ekuru baba kubatwaria kuringa siasa ya gwita na mbere gutambia nkume njaga ya kiraitu Murungi anenkirwe kaukangi atute kuhura Mwekuru uri kuno to tukubukirie Ekuru ibotegere bwega withro bwena information withro bwize imotongerio ina gani ugatwikia mbere na nore kuomba bocokia nyuma bugitegete nyuma eu kirirwa ria rwa nkatha ya gavana nonekanire akithukira pinzani bakiraitu barani Kawira Mwangaza na seneta Mithikari Nturi mono akiuga mitire yao tatongerie te kubwira na batiba gutongeria kaunti ya Meru bakiringithania na kiraitu Murungi Mwekuru watonoka kinya kuonoka atagitate ationoki nambuga oningateke na romberewe no ntomitugo wewe etetanete na manto jambio ja kanisa burona agitikire muguta bishop ungi akitharimo buraigwe kiatho kiu yani asitikire muguta wengwa asoke tikire mukuru wa mwita apostle ungi toigire biashara na kwenda mupromote
ne wegire biashara we ndiri mwewe ni kurera na betu mibira abatoma na mutindwa bakaita ngugito kugitate no bukwendo Makanyakini abogeta isti gicigo mbunge ya Southiment nkiripotera Nteto cia Weru rakwa rietwa ni Mutugi Kare. Kenda gukinyeria gutakwira ati kuonja ri umurori wa giti kia MCA na tigiti ya kiama kia UD wa ndini ya Igembe Isnocras Mutharimi Mithika ari na rugono rwa kwikira maengi binya. Ri Mutharimi ni umwe wa arwiri 18 kirimaria makarwira giti giki nyuma yawe kurekerwa ni IEBC baria riu akarimantere ino maugite makadura Mutharimi nontu atongoria maria maringire kura kithurano ni kithiru ni maambire kwithirwa matikureta uthina mbere kagitanio kau nawe urugushwa giti kia MC wa ndini ya Kirengondo Edita Kanorio naombete kwithira gitikirwa ni IEBC ni tabu Dennis Mugendi agutwira kiri arwirigiti kia MCA 18 wandi ne Igembe East ndene Igembe Central Nicholas Mutharimi Mithika mtomo ithi ali na mawathe ni umwe uria ombiti witikirika na kwa baruga ya kurunga makithurano na kijite ni kamiti ithurano na mianka nyuma ya ukabere kwithwa rashindite kinyamo chujo na jwa kia makia UNDA warengure tu muno kwa madhani masanti sana ntura inkomba kukiliwania MBC kuromba MCA Igembe Eastward ndanjiri kuromba kura 2017 ndetera mchunjono ya PNU ndashinda na bara na tickets kwa muganda tera Thaa hiyo kura na nomination cia UDA naitwa yanto patatu indambe basi ndabonze wandi ya Igembe East ndene ya Igembe Central ni wandi akari bakwathiranitigitwe nyuma muno kiwitine na mbere na kuokurukira Nicholas Mutharimi uria asitite kuromba giti kia MCA bariuga gukira kuruna gusense gukunene aria wandi iji ikethurigita na mbere ota wandi ingi na twa watete kia Igembe East wandi murungu no munene tukaritira antu ngwe na bakamenya kama twire bathulumi batikinyira bana batirita ngwe taira tukwenda kwakikisa kijana na kona aiweresene tiwerese kartangwe na temaro ya tango nto bara twina bo ibara bena mauro bara bakoro anga ni bena mandiri anga nini lakini thai atokwenda osensi na muntu tena maro nto tona tumuringire kura tone mwanya raundi oni kurete Igembe Eastward inkomedi nation the bagelogirite ani wananchi wa baba kila sinjira ya lesi na mitaro ndoi na mera na baba kila sia ndio oni kuelewa saiti ni msia mwananchi wa Igembe Eastward wena rungi Edita Kanorio murwiri MC akira ngondu ni ungi uria ari na gikeno nyuma ya kuona baruka ciawe iria akuga ira ithitwe ni ashindani nawe indi narua omba ikweyo baruga ni IEBC nyuma ya cio kuonekana narua ndena kwirwa kunene no ntoba kwithirwa kwina bara to compete abo akira ngondu ward bara ntomanirite certificate cia ko ikaiwa na sire yeto ni mwana komenya weta wa Grace Kawiro nto mibuongo Grace ambere nyumba yewe ne ingi mweri tariki 11 mweri wa 5 ndamwa nyumba kwa rato dara to atukura na nyumba emwe na thoe mtu close na woni tisi katumirigito ni wana siasa wenzangu ya to banga certificate wa bete wiki kwa IEBC kenda siekirwa ke computer ndeko banga rukiria roka kuiya Thaa 11 kiwa ageta washroom aya certificate cia gweta acio Dennis Mugendi Weru TV Igembe Central County ya Meru. Monini wa Rais Daktari William Ruto na Oria Nkinyo kuruira giti kia Orais na ngwatano ya UDA Kenya Kwanza na kinyite ndiunga ciewe kaunti ya Garissa. Ruto akigambia Karima Garissa na mori timu bekwithirwa maiye kira mbere na magithura mutongoria makire kirore kire mutongoria Oria kethirwa kimaretera othie na ombere kana Oria gaukiria mutoro mao. Kenya Kwanza! Kenya Kwanza!
Nini wa rais William Ruto na kinyitie kampeni cia wentere cia Garissa ori tuthungirite siasa ni wega akiaria ari na bona urite akari maringe kura tariki 9 mweri wa kanana na ugi umunene ni kenda matigashe kuba utongoria muntu atikuma makira. Nimesema siasa ni maslahi. Yes, ama naitwa maslaha. Siasa ni interest. Kama mtu hana interest yako na unampigia siasa na unampigia kura, wewe unajidhulumu. Sindio? Yes. You are working against yourself. Na hiyo kwa Kiswahili rahisi inaitwa ujinga. Na shokete akinyiria mubango wawe wa kuguna antu mamarindi athiete iguru mubango wa bottom up. Our challenge today is how millions of our young people, 5 million of them to be exact, who have certificates, diplomas and degrees, can access employment opportunities and business opportunities so that we can tap their talent and transform our country. That is the challenge. Ama ni aje watu wa Garissa? Yes. Shida yetu ni kwamba ile model ya uchumi tumetumia miaka 50 ni model ya uchumi inaitwa trickle down, ambayo inafaidi watu wachache, wanakuwa matajiri wa kupindukia na kufungia nje wengi ambao hawana namna, wanaitwa mahasla huko chini. Na ndio tumesema tunabadilisha model ya uchumi. Badala ya ile inaanza huko juu, tunabadilisha, tunaanza bottom up. Tunaanza na wale wako chini. Baririti siasa isi ethiritwe irinde ino ya Kenya akiugaga ni siasa cia ana siasa aki na tichi ya kuguna Wanjiku. Kati yetu tukaona hii barabara tunaenda sio barabara mzuri. Na siasa ya Kenya muda mrefu imekuwa siasa ya viongozi na cheo gani watapata na mamlaka watagawana namna gani. Tukasema hii barabara ndio inafanya Wakenya wengi wabaki nyuma kwa taifa lao. Tukasema lazima tubadilishe hii siasa. Na shokete auga we gutika barabara kaga gwetwa deep state atishe na kogu gutiwo kamuya kura chiawe. Mimi nataka niwaambie watu wa Mbalambala, mimi ndio naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya. Hakuna deep state mimi sijui. Hakuna system mimi sijui. Nyinyi mkinipima hivi, mnaniona mimi ni mtu ambaye anaonekana anaweza kuibiwa kura? Nyinyi mkiniona ati kuna mtu anaweza kuiba kura yangu? Si hiyo ni ndoto ya mchana? Hiyo story ni story ya mchana, wachana na hawa. Ore bare ende emo mubunge wa gishugo gia Central Imenti gitobu Imanyara na nirite murungamo wawe wa gisiasa Imanyara ari ugabwe akagwata mbaru na kuringira kampeni rutererwa Azimio County ya Meru nongerete arite runguru wa Raila na Karua ari munini wawe Kenya iri njarani imbega muthiri murioki na gutariria. Bunge wa Kateno wa Central Imenti no gitobu Imanyara mekwithwa gichebire siasene kagita kana ithirwa gichokera kairi na nari moroto jwawe ni kwithwa kiringa siasa Raila Odinga bara ugitene asore baba Katene petute be mustari jwa mbere kuriro chinche kwa nthiguru ya Kenya. Tukwira Right Honorable Raila Odinga atangazire deputy running kana running mate wake wawe Mheshimiwa Martha Karua iro ndagura ndi kuma konogo ka siasa kula ndetre kuma ndali active kana mujumbe na ndagwana ndino ntunkuona tigitira twetaga ya second liberation ikweja kairi bara twale abo kuruira ushadi bo wajairi wa Kenya na ndi nafasi ikweja kairi kiri biongozi kiratongiri baba bo bairi ndaigwa no mwankanchoke nyathira gutegetika kitika siasa ngushwa lakini nkali tangu eju chini kenda tuona ati siasa kana kura cia Raila Odinga na Martha Karua igatuma Azimio eje eyo kithirikari nikenda mantira jonde twarujagira datwa shwa second liberation jonde jomba ukalika kulingana gitobu na witekio Karua na Raila bakethwa be mustari jwa mbere kurana ungumane na Kenya
na agenda number 1 ya Raila na Martha Karua ikorwa na corruption ntibaiji kwena corruption democracy tumba ku survive nero kwa kethira agenda number 1 na ibo kumenya batwe nara untura uta kotini ku expose corruption na ndan kwenda kuga twina nafasi njega muno Kenya kurwa na muri buri corruption na tuyike ndi for the last time nikenda ndiguru yetumba kwethira neo number 1 ndiguru iji cia East African region kana nya Africa na ndituruga twina nafasi yetu Kenya ya witetera mwanka tukandiguru emwe aiya chi top of the world na itina corruption analikito bimanyara ambirite mibango kulinga siasa iji kuma kichigo mbweke centriment kenda tumaja na ndikera bodo ushionde kana centriment to form committee cia kombo area yonde kenda tuona tugushwira azimio kura nikenda tudatuna president na deputy president Raila Odinga na Martha Karua. Nkiripotera Weru TV Petambuthuri Muriuki. Rau kamiti ya ithurano na mibaka niregete gutikiria muruiri wa giti kia urais na kiama gia Safina athii na mbere gushuwa giti giki kuringana mwandiki wetu wa Nteto Boniface Mongera. Kamiti ino iriuga Jimmy Wanjigi atina degree na nginya tesanitie irore cia kwigana kuringana na mawatho ma IEBC. Muruiri urais Jimmy Wanjigi urarutwira roro gushuwa kura ruraritwika na ndi tukonana twikanite na gutombekaniria tobu na kiama kio gia Safina inyume kiama IEBC kura kumwitikiria nontuba kwage mathomo ja degree. Provision is that you must have a degree and give us a copy. I noticed that you have attached transcripts. You'll be graduating sometimes in December, but what I need is a degree certificate. Wanjigi na shithe bakuranirite methobu bugana mukariti chebukati nyimekoro atithirwa getekerwa na karatasi gakoro ni mpumisha mathomo ja university ja transcript kuma kile university ya Desta kare akuigwetie. Kuna mchujo na kuna watu ambao hawataki kuona wengine wakiwa kwa ballot. You will not get away with it. Na nyimekira nkwere thikira nkwere nyinge mukariti chebukati na regere cha bicho. I will cut you. You have 1 minute. No, yes. You are not going to tell me. Na mwethia bakomaniria mikia buru orero microphone. Hello? You can speak to as a quarters out there. Kere Wanjigi na munini muruiri oiri soteno ibogete no mwanka pakethiro bende bene. Walter Nyambane, similar facts, similar circumstances, was cleared, the first candidate to be cleared, on same letters that we have, same circumstances, same university, same commission of university education. How then can they turn around at this point to say that we don't have a university degree? The wording of the law is university degree or its equivalent, the equivocation part of it. If you've not done your graduation, graduation is a ceremony, but you already qualified, you've met the equivalent qualification. With all the discrimination it has tried to do, we shall vaccinate it away because it has become part of the virus. Let me assure you, we will be on the ballot August 9th. Atiri, kulingana na IEBC, Wanjigi na mwanka muthiyo ntukwe na arua, kwethurikia kope ndigiri ewe. Mwaka ujulia saini ngiri kumakire kaunti imwe ile aragetie kana kugenga kotini kushwa irigeria na kwari mwana buru na bokothithia bora kirona ndigwetera myaka ingi 5 kirithiro bira bikeja eja maratasi ja skuru kibangi na baba konda kuromba ite ukanyumene Nteto eje Wanjigi ni batere kwethura kithomo ikiri na kirebo nke report ya Nteto TV kumaja Bomas kengina ngina expo Nairobi beta Boniface Mongera. Tatoni shingi shibu wa Kanyaki Isabela Mutura watarete na munini wa shibu wa Yororo Bidenduranira ni mariungirite mishi mwanya ntere inu nikenda kuraitha na kuyukia siana iria mwankatha ino itenshoku skuru na kuyukita gari ya kumabira sekondari na mangi kire skuru cia utea nikenda gweshuria moro ntuwa thirikari bwa igana kwa igana bakiaria ni maugite arutwa ni mabatere kugwata murutani mwanya nikenda meandika wira na kinyagia kuandikwa. Mbuge ntore na ala twina na bangi kinya baingi bara ba tukucha nyuma na baba uri ro na ni ntuna thibikai ni ekwimishana ndi tudithie this ana bonte to ensure ba skuru ngwiti ana betu ntune chetu tutu atwina ambaka iri kana antu ana bakunywa relax na ntulene ntuna ni ana betu bonde bakatha ba skuru
kwa hiyo nyaba bange bathirite skuru but let them not stay at home bateka karenja bejaja nekende nyaba bakaithwa bakengena skills in fact nyoka uma form 4 na arua kinyoka uma university without skills ogote kwa employment ne makana ni urongo ne uma kwa no mwanka muntu arageta agacoka mbakia ambere skill ciawe iria agweta na mbere no turi ambere aja turi ambere na grades ira bathire yente meanga grade 1 grade 2 3 I don't know ugacoka kae wa certificate ukae wa ukathia diploma ukathia degree and at the end of the day itokwetha twena antuba nene muno babomete in our schools so ndenda kwa encourage ana betu kinyaba bari na uo unja please join any vocational training centers na ikabotethia ningwitikia na betu tweta na njire mwankana utwankite ngwitikia tukutha twina na betu ba empound bwa ba nturene bagitwa kaira bagithia stima ya tubamo no bagothe stima nyinya tubio stima na tu singe nyingi ya kuthithia na support ira tukwewe county iumbe nayo gutwa nkoroki ni untu kinyeto kwenda aritani kwa winge ni untu aritani baratu enabo ibakai bagato support in that line na infrastructure like now our boys dorm is almost full na tukoona untu jabo no kumea twagwirua kana botegwirua twagwirua na ningwitikia mantu jaja kabwa na ngugi yonde geta bwega itwiriterete gutethia community. Hau nĩguo tũkũrekeria nteto cia Weru cia mũthenya wa ũmũthĩ nĩ wega no ntoko na kanya na nkinyagia kũrũmĩrĩra nteto cietu. Betagwa Christine Wanjeru mwananĩria wetu wa mathithio tuko monde nĩ Purity Richard ithirwa na utuku mwega.